Kardom adaba kangsam ilitum no lom lam karjulong ba kacinia teng ilitum karen abil kewang abisipik ba karen abil kewang apar pik titi lasi lasohin kosom si ilitum kiklem bonthai ma ba kosom si ilitum kacini bonthai gima laso a video na litum langode chini bonpo laso video long mybijulee app pudo nili description nongta laso app a link bipo asi mybijulee app pudo asi mybijulee app long nalitum tadak register ko nangpo la nili kapak lang ason si ladak nili nomor ke already register kurita ladak register kuri nangpo register kuride rapid nalitum ladak customer ID penta register kuri me ba mobile number penta register login kuri me login kunang po login kuri ter loplonte login kuri ter loplonte nalitum ladak video long kapak lang screen ason si ladak video long lang ita mybijulee app pudo di laso mybijulee app long click kuri loplonte mybijulee app open po mybijulee app ika ladak nalitum ladak login kuri that pen dak login kuri na po customer ID p pen customer ID jitu ilitum karena bilong do ladak ke pa klang ason si laso customer ID login kuri that pen no ilitum malong la next screen wang po ladak customer ID do amen doji lapan kupi lo postpaid ma prepaid ma ko ana kilowatt ma kupia connection ma normal connection ma mate hiri commercial ma ladak wan po lasi ladak aber do la bijitu my bill pudo my bill along click kuri lobang te ilitum kado kawe ko an ma amang bong ko an ma bill kiklan ladak abil ilitum teglong thai lapen payment ke kipitan anta ilitum ladak ke teglong nang litum lahai hui nang litum download dak pan nang litum download kuri lobang te nang litum long pon po abil ta nang karena bil ta long pon po lapen ko an ma nang li so ma ka chothor ba ko an lo ka chothor tang dak long pon